titi edisio phaimani tini bishinei kakha o kishisha jorani bishingtino chini cultural heritage no kathangna rakna tai promote khainani tei kabangma yaprina harjakha traditional Monday bebak tangshalo titi edisi ni samung tangnai rokno tak borok kanani dagi mung rejakha tiprasa rokni terno porom renani bagi tring hojagiri hari bushu tai goriao official holiday rejakha एक डिसीजन लिया डिप्टी सीएम ने एक डिसीजन लिया कि त्रिंग हम लोग एडीसी हॉलिडे अनाउंस कर रहे हैं Kokbrok no Roman script by Mashina Nishan Mungno Tebo Karak Klainani Bagi Kok Chapnok signage agi Bangla by Sujak Tongmano English by Thepaka ব্লাড কাইছেন দাম বসে 103টা 300 তিনটা 300 পায় বসে সময় পায় Drugs tai HIV ni awai mungrana ni bagi FIT Festival of Indigenous Tiprasa hanai kaisha kotor panda khalaika एक इम्पोर्टेंट मैसेज है ड्रग्स के खिलाफ फाइट करो और नेक्स्ट जनरेशन को स्ट्रॉन्ग करो Kumulungo kaisa heritage village songchana bagi beba khodar rokno doshkonda harajakha हमने अपने एडीसी गवर्नमेंट में एक डिसीजन ले लिया है कि 20 के 20 दफा को खुमुलुंग के पास हर दफा को हर कम्युनिटी को 10 गंडा जमीन दिया जाएगा tei kabangma hoda rokni customary laws rokno titi edisi hapang pass khalaika Oje chini kemazan hukumu je tongthai jathai kangthai kabang seven secure kene ke chini customer lo election important na khato tai sha khamne filto tipramo thani hapang angmani logino kabangma samung tangjakha shakuplung rokno agi 6 months paternity leave rejakma no extend khlai bishisha khlaikha kherangbar shakham nokno apollo by miliwi upgrade khlaijakha Hasteni kabangma kuna kuk jagao shakhamni facility shogaina bagai mobile ambulance launch khlaijakha abo kami thangai kabangma bimarni free check up khainai अच्छा काम के कमल है Sini bubagrani leadership by sini rang kesep kurni bisio panan sini tiprasa hamkai edisini hamkani bagai jeng kubangma sini doka hamkani bagai ya presiwi tonggu hainai salo sini tanggo ti bekaham hainai nironi hamzak meng nironi jubanjo jengte bekaham ke manan bagai bojo tonggu nirok sino logeronai sini bubagrana logeronai Kornani jorao bo Kherangbar shakham nogo 150 LPM oxygen generation plant sanam jakha Rungshirangni bukhago bo tipra motha titi edisio phaye samung karak tangkha tai kabangko rungshirang rokno Rungnok kahamo porina ni shebrana bagai khompoi academy ni kabangma bedak katal khulogoi rejakha tai khungchi ba titi edisi ni rungnok no English medium sanam jakha tai khungtam ruknok no upgrade khalaikha titi edisi hafang no te bokarak tai kaham ke chalokna ni bagai kaitham zone tai kachinita sub zone sanamkha tai titi edisi boban sanamna ni bagai boshilongo ha paijakha puila titi edisi kok chapno ko national anthem rachapnai bolti pramothano Tipra obhaino tebo samongkarak kaham tai kotor lukurokni bagai tang faikha tai tang tongo phainai shalo chang tai kuchuku kya prishanani chaito हम लोग का बुराई हम लोग का सेकला नेक्स्ट जनरेशन को समझना चाहिए कि हमारा जो सीनियर्स लोग हैं उनका बलिदान क्या है एडीसी के लिए और आज हमको भी रेडी होना है वही बलिदान देने का ये बलिदान पॉलिटिक्स के लिए नहीं होगा ये बलिदान अलायंस के लिए नहीं होगा जॉब के लिए नहीं होगा ये बलिदान आपका भविष्य के लिए